рядом делает, потому что такой болезнь наш нетерпимый. Мен 5 ай ұрдым. Январдан баштап ұрдым. Кичинекейден көбейіп кетті. Мен врачтарға бардым. Мен өзім кондитерский фабрикада, Павловичада кондитер болып іштеймін. Да, мен айлық аламын. Сдельный айлық аламын. Без выходной іштеп, 100 000 чейін айлық аламын. Но ошол эме скопилось, мен без выходной ночта иштеп жүрүп ушундай момунда эле кичинекей бир нерсе ушу бутумдун астына чыкты да. Анан кийин мен эмне кылдым? Иштейм, сделка, мен жумушума бармасам болбойт, без выходной. Таганскийге барып бир врачка бардым. Я говорю, ушундай көрүп коюңузчу десем, кыргыз эжекен, өзүбүздүн кыргыздарга врачка бардым да мен. Она посмотрела, кырып алды дагы. Анализini тапшырабыз деди, анан кийин звонить этип бил деди. Хорошо дедим, тапшырды анализин. Анан звонить этип, эртеси 2 күндөн звонить этсем, у тебя деди это грибок деди. Она мне написала всякие мази гормональные, баягы уколы всякие, алдым 10 күн алганда эч кандай болгон жок. Анан у меня баягы бир эмен 2 болду, анысы 3 болду, 10 күндүн ичинде 4 болду. Я взяла, мен ойлодум да биздин кыргыздар эми билбеди деп. Взяла, акчамды алып алып, агиаматорныйга, баягы частный клиникага бардым. Потому что у меня мен уже бутумдун астында ушунчалык көбөйдү, она так чешется, невозможно, да? Зудит, уктабайм мен, ыйлайм, түнү менен отуруп чыгам. Анан эмне болду, ал жерге барып, ошол врачка көрүндүм, она мне говорит, анализы сдайте. Я анализы тапшырганга 5 000 тапшырдым. Она посмотрела, говорит, это, говорит, не экзема, не грибок, а это экзема, dedi. Ладно, она написала свое все, уколы, ысык уколду алдым. Беркиндей майздарын алдым, жан башыма уколдорду сайып атат, ооруп атат. Нет. 10 күндүн ичинде анан кийин мен ал жерде болбодум. Үйгө келгенде баягы уже мен буяктарыма чейин кетти. Чыгып колдорума чейин кетти. Анан кийин жакшы болбодумбу? Государственныйга бардым. Мен РФ мен государственный бесплатный алам деп баргам да. Нет. Они сказали мне, платная основага деди очуп кетип, пока я запишусь деди очуп да. Качан жетем дедим, анан кийин платная основада бардым. Ал жерде жаттым. Они мне калили, написали опять же гормональные мази. Ой, девочки, не поверьте, мен айта берейин, уялбайлыгым немеси жок. Мен албады. Я в туалет не смогла ходить. Мындайча айтканда, у меня везде она, везде. Ал чачымдын ичинен баштап бетим, мен сүрөттөрүм бар, мен көрсөткөнмүн. Они мне ладонно-подошвенный псориаз деп, анан ошол жерден диагноз коюду. Ошентип үйдө отурдум, жашагым келбей, я даже хотела с 9-го этажа выброситься, говорю, все, я так жить больше не могу, депчи, потому что чесалась 5 ай мен ушинтип отурдум да, акыры ыйлап отуруп, мен ошо былтыр барганда гормональный сбой болду на организме, ночта иштеп жүрүп. 10 жылдан бери иштейм ошол фабрикада. Кыргызстанга барганымда мен ошо Канке Кочкорова деген эже бар болчу. Ошо дагы Лаклайфта иштейт болчу ал мурда. Анан ошол айтып калды, оор көмөр учурункен рахмат ошол эжекеге аябай көп жардам берди мага. Бир туугандай жардам берди да. Ал айтты, Назира деди. Ыйлаба кызым деди, срочно деди алоем тап деди. Алоэ Москвада бар кызым деди. Барып ошону каяктан табасың билбейм, интернет деген бар, изде деди. Ошону табып ич деди. Потому что у тебя деди все изнутри деди. У тебя деди надо кишечник очищать деди. Надо бооруңду, өтүңдү, все надо очищать депчи. Я взяла, кимге эме кылам десем, ушул адрести берди магачы. Ушул адрести берди. Мен анан кийин ошо жазылсам 15% скидками аласың деди. На тот время мен 15% эмес, вообще розница цена усем алат элем дедим. Мен уже на все была готова. Анан алдым. Алып анан кийин бул жерден ошо мен ошо баягы 15-16 миңге алдым окшойт ошондо. Биркага ал деди, мен ошондо түшүнгөн да жокмун эчтекен. Ошо биркага деген өзүмө да көргөн жокмун, билген жок. Алып анан кийин барып ичип баштадым. Bir gün içtim, aytkanday kılıp içip başladım. 2 күнүштөн жок, мен результат айтайын мı? 2 жумадан кийин уже билинип баштады. 2 жумадан кийин билинип баштады. Потому что мен айтып атам, монтуп баягы бит басып кетет го, тоок чөжөлөп. Мен мынтип калгам да баса албайм. Анан баягы кычышканга чыдабастан ваннага жатчым да. Ошол күнү, я не знаю, өзүм билбей калдым, ваннага жатып чыксам,
Турсам, я проспала чуть-чуть, мен күні-түн ұйықтабай келем, отырып шығып кететілем креслода, иля. Анан ұйықтап тұрсам біле, смотрю, у меня мо жерімдегілерче көчіп пішіп қалыптыр да. Мен өзім шок болдым. Что? Это не может быть. Мен ошерден ойғондым, алой мен өп, иладым ошерденчи. Я плакала, девочки, говорю, это что-то депчи, кудай мен уқты деп, анан кейін ошол жерден астайлы кириштим да менчи. Баштарын баягы фёрсты чачамын, самынында жуймун, баягы мазь, алоэ вера, гель желени сүртөмүн, прополисти сүртөмүн. Анан ошентип анан кийин кошумча согун иштим. Мен азыр 3-й месяц без конца пью. Вот у меня 3-й месяц, а на 4-й мен баягы подошва болгон да, мен подошваны баягы кычканга чыдабай темирге момтуп турмачумун да. Анан алдыгын жыртылып, момтуп кесилип, канап, мен уже ошонте берипчи. Мен азыр сөктөрүм уже болуп баштады. Ал больницада айткан, если что, анализдеринде бул артритке өтүп кетет деди. Сразу, если вовремя не лечить, артритке өтөт деген. Мен подумала, что артритке өтүп кетти окшойт деп. Нет, анализдеримде жакшы эле чыккан. Я теперь хочу это токтотпостон өмүрбат. Ушуну ичкенче я уже подписалась, я уже начала работать. Рахмат Фореверге, рахмат эжекелерге деп ушунчалык ыраазы болуп, мен азыр продукцияга келдим эле. Сүрөтүн анан кийин Замира эжеге мен эже, камке эжекүн, мен мындай болуп калдым деп тартып жөнөттүм да. Бул мурда айтты, сен өзүң тартып койчу десе, я их ненавидела, мен жаным ооруп атса, эмнеге мынтет депчи. Оказывается, они были правы, они знали, что результат берет. На самом деле мен чоң результат алдым. Рахмат деп Фореверге мен жазылып, Кудай кааласа иштейм. Мен уже мына 2 ай болду. 2 айдан уже мен айтып деп түшүндүрүп, ыйлап ушундай болдум деп көзөтүп, аркаман уже 2-3 эмен октомго чыгардым, уже жазылып иштеп атышат да, уже хотят тоже. Денеңиз таптаза экен уже. Азыр мынакей нет, кичинекей дактары калды, мынакей көрүнүштөрү. Пройдет это прошло. Да, это пройдет. Главное, на лице прошло. Мен бетим вообще страшный, сүрөткө койгонмун. Колдорум кайтты, вообще страшный. Фото керек, до и после фото. Да, у меня есть до и фото, после фотолорум бар. Аллахым шипасын берсин. Рахмат, не могу, я как Сарьяз. Жук ты такой. Сарьяз, я не могу остановиться. У вас есть сейчас на телефоне фото? Да, есть. Ага, спасибо. Давайте покажите. Аллахым шипасын берсин. Набирать эту везде сам. Америкада муж и жена, ушунан ичип, на всю жизнь кутулуптур, да? У нас есть его? Ошону көрүп, нет дедим, я буду от души бисмилла рахман рахим менен шипа берсин Алла деп, ошо сиздер айткандай баягы неме кылып атып ичтим да. Главное, надо верить. Вот что неме Замира жебе. Замира Касмалиева. Ошо келдилер. Келем бияка келди. 65 жаштагы Касмалиева. 68. Айына 200 000 алат. Старший игл менеджер. Старший игл менеджер. 65